دملی خزمەتگوزاری دا ڕێڤەبەریا سڤیلا رەقا و کۆمیتەیەن وێ سەردانا ناڤەندên پێشکەشکردنا ئەزموونên خوێندنا ئازاد کر و پشتەوانی دا خوێندەکاران. Ev 4 rojin xwendekarên refên 9 û 12 li Reqa dest bi pêşkêşkirina ezmûnên xwendina azad kirine. Îro jî Komîteya Karûbarên Civakî, Komîteya Ciwan û Werzîşê bi hemahengiya li gel Komîteya Perwerdeyê ya Reqa serdana navendên pêşkêşkirina ezmûnan kirin. Komîteyên Rêveberiya Sivîl a Reqa proseya pêşkêşkirina ezmûnên xwendina azad te şopandin û moral dane xwendekaran. خۆندەکارên Reqa li gorî Pergala Perwerdeyê ya Rêveberiya Xweser ezmûnên xwe pêşkêş dikin. نحن كلجنة الشؤون الاجتماعية والعمل ولجنة الشباب والرياضة ام وک کمیته کاروبارên civakî û desteya ciwan û werzîşê hemahengî li Komîteya Perwerdeyê danî û serdana navendên pêşkêşkirina ezmûnan kir. Armanca me ji serdanê ew ku em moralên xwendekarê xwe bilind bikin. وهي كمبادرة تشجيعا لهم ورفع معنوياتهم. واليوم الرابع لتقديم الامتحانات في مدينة الرقة. اف 4 روژن خواندەکارên Reqayê li gorî Pergala Perwerdeyê ya Rêveberiya Xweser ezmûnên xwe yên refên 9 û 12 pêşkêş dikin. Me jî serdana xwendekarên xwe kir û moralên germ dane wan. Em serkeftinê ji bo tevahî xwendekarên xwe dixwazin. التوفيق والنجاح لجميع